Sanibona Mnguni umthando wabantu indoda engazalwanga indoda kwasiphandle indoda kwasikhona isehlula amanye amadoda ngiyabingelela kakhulu bakwethu ngithi wonke umuntu okhona la nolalele hayi sibhizi bakwethu kulenyanga silungiselele abantu especially sika December wonke umuntu ola nolalele lobukayo ongakaze ezwe ngespecially sala kaMnguni ngiyacela ukuthi njengamanje uthathe ithuba lokuthi ungene ubhalise uyibhalisele na uyilungiselele kulabantu abawu500 abazozela special nawe ube ingxenye yabo ngoba since siqalile ngoOctober sibhalisa abaningi abantu ababhalisayo nawe ungalezi iphutha ngenelela especially esingakhethi balala muntu especially esingakhethi ukuthi unamalini esithi nje uno 2.5 uyakwazi usizakala no5000 uyasizakala no10000 uyasizakala bese siyamala asidluli lapho siyaqhubeka sihamba siyaphambili ngabe udinga iwashi udinga isikuphu udinga ibhokisi lemali udinga inqoba yemali kuwe udinga ini woza uzosizakala baningi osomathuba baningi nabantu abathi banazo izinto mhlamba abanye banazo abantu abafani ungathi ngoba wayenyangeni kwangalunga kwenye ucathi nakwenye kuzongalunga cha kuyazana akangabikho futhi umuntu ozohlala phansi ethi hayi inyanga isekho mina ngisengibotha ngeke uhamba inyanga cha zikhona inyanga ziyasebenza waqondana naleyo nje mhlambe yakwenzela kwangalunga mhlambe futhi inkingi kuwe uwumelulungu inkingi ngoba ungathi akulungi ezintweni zenzayo kanti mhlambe wona unenkinga isiqu sakho umele ukuthi uyilungise ukuze impilo iqhubeke iye phambili ningakhohlwa ukusubscribe kule channel yami ehamba phambili kunento eningi engiyiphethe uma ungalokhu ulandele noma umlandeli wale channel angeke uze uyisole ngoba uzothola izinto eziningi akusona sonke special esikhuluma ngazo kuningi esikhuluma ngakho ungangena Dr Mnguni TV uzothola izinto eziningi ezisiza impilo yakho nezisiza wena uhleli ekhaya ngiyabonga kakhulu nazi inamba bakwethu fonani ngizothola ukuthi nisizakale especially sika December bangene abantu umuntu angene ngokuzazi ukuthi userious ngento ayifunayo ungajabulela ukubhalisa kanti uyazi ukuthi awukho serious ngiyabonga kakhulu.